لباجرن مازنین ترکیه پشتی چند مهان قدخه در کتنا در و به تمامی هات را کرن. پشتی را کرنا وان قدخهان ولاتی جبو گر ورزش و هوای پاکش در کتن براب و پارکان. لگلک جهان ها دیتن ولاتی پابندی رنمان کرونا نبون و گلک کس به ماست در کتن در و. اندام لجنه زانستن روبروبونا ویروس کرونا ایج دیار دکن افراوشا کو به هفته درکتی دکاره به سبب کو جارد قدخه درکتنا در و بیراگاندن. Karar yerinde de çok iyi oldu. Artık Biryara rakirina qedexe gelek baş bû. Êdî havîn jî hat mirov di mal de gelek aciz dibe. Ez bi xwe her dem mask bikartînim û destên xwe jî her dem dişom. Li gorî min rîska vê nexweşiyê gelek kêm bûye. Hevîdarim herkes pabendî rênimayan bibin. teşekkür ederim. هنک ولاتی جی دبیجن جبر کو ولاتی دمک درج دمال دمان راکرنا قدخه وکی کو هیچ نخوشی نمایی دبینن جبر وی پیویست بو قدخه هده دی بهاتیا راکرن چم کو گل کس نخوه نج در دور خانا پارزن و مترسی لسر هر کسی چتکن. Uzun zamandır bu karantinadayız evler. Ev demeke dirêje em di mal de bûn. Lê em dibînin ku niha li derve qerebalixek zêde heye. Heta ji min tê ez xwe diparêzim. Lê wek hûn jî dibînin gelek kes mas bikar nayînin. Dest her tiştan didin û gelek nêzîkî hevdû dibin. Ji ber wê hê jî tirsa min heye. Li gor min pêwîst bû qedexe hêdî bihatiye rakirin. ده هفته پیشی راکرنا قدخه ده ولاتی استانبول باوی که برچاف زیده تر درکتن در و تراگاندن دناف جواکی ده گلک نخوشن کرونا هنه لیجبر کو اف کس نه آتینا تومار کرن ریسکا بلابونا کرونا هیجی گلکی زیده جبر وی پیوسته هر کس خواه و در دورا خواه بپارزه یانجی ده جارد قدخه و رنماین تون بین راگاندن. دیار بایرام کردستان 24 استانبول